nakon poraza naša momčadi u Puli protiv Istre 2:1, s nama je trener Rajko Vidović. Trener, u vaš komentar utakmice? Pa ništa, jedna čvrsta utakmica od prve minute. Istra željela pobijediti, mi željeli pobijediti, možda ne neki lijepi nogomet. Mislim da smo u prvom poluvremenu imali dvije ozbiljnije situacije za postići pogodak. Golar sam Majkić odlično odbranio i još jedna od leša nismo iskoristili i na kraju primimo taj gol. Malo mi čudno to u 71. minuti gdje je to VAR intervenirao. Ne znam, gledajući nakon snimku da li je intenzitet bio dovoljan za prekršaja. I super, opet se vratimo, zabijemo gol za 1:1 i mala nekoncentracija u 90. minuti te moje mladosti gdje smo zaspali, gdje nam je pobjegao Petrosenko i zabio gol. Mogu Istri čestitati na pobjedi, mi se moramo okrenuti, nastaviti dalje jako raditi i se učiniti da sljedeću utakmicu doma sa Osijekom sve napravimo da dobijemo utakmicu. Hvala trener, ako ima pitanje. Nekako ste bili daleki vi Istra, recimo, vi ste, ajmo reći, poklonili onaj kanal, nezgodnom intervencijom, Istra sa svojim loše postavljenim offside-om kod 1:1. Kako je sad, kažemo, o penalu, to bi se dalo raspravljati. Po meni ne znam da je dovoljan intenzitet za 11-terca. Ok, dosvirano, ništa, idemo dalje. Istra pokušala napraviti offside. Znali smo otprilike da to radimo. Leš ušao, dobro primio u loptu, razigrali, zabili gol. Kažem, ono što me boli to je što smo zaspali u 90. minuti gdje nismo popratili igrača, ali kažem opet imamo dosta mladosti, to će se dešavati, moramo nastaviti dalje jako raditi, treba te mladiće istrpiti i ja vjerujem da ćemo u narednim utakmicama biti bolji. A naš cilj je uvijek da što prije osiguramo ostanak u ligi, a poslije ćemo vidjeti, pokušati što bolje biti pozicionirani. Će biti nekakvih još dopunskih selekcija? Pa za sada je to. Prelazni rok traje još, da pratimo, da ljudi koji su u klubu da prate, da su u kontaktu sa nekim igračima, ali vidjet ćemo što će se desiti. Za sad imamo to što imamo. Da najviše dostaju špici igračima ofenzivnih. Tako je, pa Robert, dobro ste to zamijetili, pa vidimo da kod nas je i dalje, ajmo reći, najstabilniji smo u toj zadnjoj liniji, tu smo najmanje i mijenjali. Ovo sve prema naprijed, sredinu, to smo mi sve zarotirali, dosta igrača nam je otišlo. Kažem, došlo je dosta novih, dosta mladih igrača koji nisu bili na ovoj razini igrali i njima treba dati, to su talentirani momci, dobri igrači, samo treba im dati povjerenje, treba to istrpiti, da će biti ovo, da će se dešavati ovakve stvari, hoće, da mi trebamo na tome raditi, da se dešavaju u što manjem broju. Imamo to što imamo, s tim radimo i, kažem, nastaviti još jače raditi i ništa, idemo dalje. Čime su danas, recimo, zadovoljni, na čemu predati neki plus pozitiva, sferu za dalje? Jeste dobili, ali kažem, na nečemu ste vjerojatno... Dobro, ja sam izuzetno zadovoljan, recimo, sa ovim starijim igračima koji to vode, pogotovo dole u zadnjoj liniji, od Štigleca, Leša, Maloče, Krizme, ne smijem sad da ne bi Pršira, teško nam je, jer imamo, kažem, ovo sve smo promijenili, dosta mladosti, ali kažem, moramo nastaviti biti pozitivni, vjerovati da možemo i sigurno ovi momci imaju kvalitet da ćemo mi to ispraviti. Da Istra danas po prikazanom i s jedne i s druge strane
mi možemo govoriti da je to bilo možda za nekog X-a, Istra pobijedila, kažem, ja im čestitam na pobjedi, ništa, mi se moramo krenuti sljedećoj utakmici, to je Osijek, pripremat se, gledat tu utakmicu da odigramo što bolje, da ostvarimo što bolji rezultat.